OmanHemaa and OmanHemaa. That feel I'm a power want to. And the actual Nkoranza ManHene say, no bad day, I'm okay. More time in the yo, and it said, we are CBBA one break. Your bra, Sabi, you did your blue, your bra, you did your blue, your bra, you did your tomatoes. Enti o se adlesi so afia bade nanso na wo sempe ne foto e bo ase de ne matoto akwa mu yi se de be ya program no e be successful na wontumatwi bia so ensan mam de to so mienu na Nkoranza ne se bi one ne odan na sante ne enti se o pese o ye bibi kura date o de be ye ne be bi o be ye ne ade ade nyina no so sike approval e fini wura enu ntina em se ne na apanya ba to say Nana medas. And we church in one. The Bienia, let's have a Martin. Now, Busia, what you say, program, your name, this year, that should be with me about baby, a young Nkoranza, a Kunya, a Madame, doctor, and any education. Sappy Pepe, Ceciano, ye right inside the young Comedia and so Ecoso. Ewo inside one night Japan did you pass over so bit much ever also on man we share with mama and then money that why did I send a penny for the time so we Yeda Nana Hima or Hene, and then I hear you a much, and then I hear that Omadi, Ama Amansanyana, Ehunomo. Tina, oh, Domina, yes, Yahana,
and you say kutu say bam ai which is Asante Akadia pa e no kure pa yeni kintampo komo kakra kintampo ade se be ne di kintampo ade kentampo ade hia e di ade eye na na witi kofo eye kentampo ehene kentampo ehene fa na witi kofo omo na omo free nwo ase omo na di kentampo akonya na mpa che kentampo fo omo ye asuna fo omo ye bretu omo ye info kentampo ne de omo de no de minim ba me de me aduanani se de na fo na ye di hima na ye da bi me de me aduanani me bi di hima no wa kentampo enkuro nketewa no ba akoso e na me de hima no na ho ye kwa bia na me ba ne edi nkomo mate edi kwa bia no kwa ma be kwa bia aya abra na se kire se tete no na ya papa mo ekodo ho na eho no eye kwaye pa enti ye di kan no e ba was kwaye bia makopie ene kwaye bia kwaye nefa kwaye bia eye kwaye ena ma ya no kwa bia eye kwaye bia wow kwaye mokodo ho ena aye kuro ewo ho nana mepeda na maba kintampo ne edi nkomo mate sesia no mema me produce ajo number meba ho ne aba be di nkomo mate ebe show kwai wai ba wo se wo pe kwa bia hima nana jame anyako ni fie ye opportunity bank nana meba menyo opportunity ankasa yes meba ne edi nkomo mate pa nana medasi ya ba number no na Odi obejo number ye di nkumo. Itina busi afọ kankampo emma enehne aha na wa chese kwai bia eho ana ye maami oyo hema ewo ho no ebusa ebechi abelo ye no na di nkumo ni ahwe kankampo so o mama mre ne o mane a o mo ya o mo yo mo ba so o mu si o mo nyine a o mu yi o mo mahene o mo hema o mu bibia no ye be pi abel o mo ne o mo atwetwe enkumo bia e kama se da mi di kanka ne no o mu yi Nkoranza ManHene ene Nkoranza ManHemaa e de akire Nkoranza Man ene mu nkro nketo a e hye na se nyina aha tinsesi ano de ye be po ewram na wo so wa hwede a e koso e we inside o na bibia etimi aye kama nti amamre ne amane ne no a ene yesua no se ne be ya obehu kro bi amamre se ne be ya wo kwa onkofom ho onkochia ho kama na bibia etimi aye wano so so betimi eja comment no comment section no ase edi ama mresemu no making kan ni nyina edi ama ebra ye ko inside wonom ni akotwa ena de ye nananom ahemfo ye nananom ahemmiafo omu nyi obi afa na oteten omu nyina edi omu ani onyam eba betai eye Nkoranza Man ene emu ahemfo emu atena nkonya obia Nkoranza Traditional Council obia ebe ye ne part na meba ye de emanika esu asofo wa ha ye nananom muslimifo wo munyina e wa ha no mu bi ya papa no asofo e wa ha ye nananom akonfo wa ha ahemfo obia e wa ha no so obia be play ne part e de aboa ama bibia etimi akoso e wo wano e wo Nkoranza Children's Park ho ani egina sesi e no itino sesi ano de ye ba bewram na won so wa hwe ya ekoso e wo inside one we buy so no a school for bebre e so aba be pie mu wa hanti ya be se a school for no so omo so e ba be play wo part e wo ne dwumadie ni mu anade e to bia e be ba kama ne nti a ya ba be gina no se ne nti a me be twi e dia be eye a school for the belia ya se enkomo kama e wo aha why never bani akasa one of no
Oh yeah. Yeah, but for there. Oh okay. And then you did test for there. You got some more and that's mama pie. Bread, yes, but said and then come back to you. Yeah, I don't know. Yeah, I've been seeing ice. I've been seeing ice. I work Nkoranza. Because madam is so good. The brother giant and I and I know for you. I don't know what to say about. Okay, and then you're buy. I know for you. It's only buy. And you for the man. Say what here. That's it. And also, they are also what and they are cherry. Okay. The DNA ever sample. Now, we start to say, a school for almost so as a mobile bit our monthly. I'm on also a day on also the dear, and then you made I'm a BBI apostle, a year and crimes. I meant not to say, I don't say, a year school for a young penny for 1 year, a school for so I do a money on yam. Eba betina dwumadi echi ama se part bi wo na omo so betimi e pray dia boa ama Nkoranza man omo kuntuo na omo koso etimi akoso dia omo so omo nyina ebeboa ama bibia no etimi aye kama kama ntino abusia obaso a na mpentam so wo free so na wo de akọ na mom wo believe wo comment e wo so no ama mehu bebia wo hwe mi edifi se na be ya bibia ebetimi aye wano ewo eye Nkoranza amabibia etumi aye kama ntino so far na de ye dan so ewo abonten na ye twen se ye nananom ahemfo ene nti akonya wo mu nyina betina ase na afe ye de dwumadi ni nyina asesa so amawo fa wo fie no onso wanya bi ahwe ti mesre se mempentem kwa emfise bra yesi Nkoranza ManHene ne Nkoranza ManHemaa ewo Nkoranza children's park ni bibia etimi ayetu so hwa otum se nananom ahemfo na fiansa na ebi mu ba afe ana ebi mu ba wo mo so bebiem ama bibia no etimi aye kama ewo ahanti no so far no Sebusia sani aye wa hanu obi be bisa se Nkoranza ManHene kra na Nkoranza so mudu eye otumfo na sa wo monso den ana we ono na ye otumfo pesi sa tin se meka pesi a obi a eni do pa cha ha ono eno ye otumfo pesi anka sa se de ebi mo ye bebre na ewo ba ye menhia ebi mo ba somo no aha ono so eye otumfo ni pesi aha ne de ewo Nkoranza ye hwese de a ye botime gusa etwe so also do comment e baba comment section no ase e de ama making kind ni nyina e de ama wona mamu omu nyina ba na wo motena ase na dwumadie no e start pe ye be right inside na ya report so e de ekoso ewo ho no nyina ya report ni nyina e de ama won so no wanya bi ahwe ya wo hwemi efiri no Sebusia ye koso ye ni akire bi ebe koso bia ye be report so e de amamu aha ye ni obi ahwa ye betimi e de akoti sesi ane de ye right inside na ye twa de koso wo bi e de amamu so matimi enye
Sabusawu ayeshine so anim say so nana OmanHemaa ena hu omo ewo han so timi say program no ho enyo manyina na wotimi ho Coronation of OmanHemaa nana Kwame Baffoe autoso ene OmanHemaa nana Yaa Sarpomaa autoso miensa ono so ye Nkoranza ManHene ene Nkoranza Baffoe and now more pictures and say Nana Yaa Sarpomaa and also and I want a picture come may peace be your constant and now come out to say Nana and a picture and phone no off a pie and hoocha a pie come and say and say Baffoe now come Baffoe and now so come out no so funny come and I also come to say bibia we asante akade come and now come e wo straight so no now to say also and waje no koben come ni picture come cause Baffoe him Nkoranza ManHene do Nkoranza ManHene do to me so mo do mo ManHene come na say here Nkoranza ManHene na ana omo ye we come so mo do ne pa utim so hene sebe onye wonyo ya to say OmanFo be ka so mo do mo hene dia no utim so mo hene eso mo ni wo mo hene eye bibia come edema wo so musu a wo mo ManHene ete ase wo mo sra wo mo ManHene ete ase come bibi obe bia no ote wo mo ote ne ManFo ase na nte so wo mo se wo mo do na OmanHemaa OmanHemaa come said OmanHene OmanHemaa don't me say that wo mo akoma peno eno a na nanom ayi mo ede ama wo mo into me say bibia come OmanHemaa mfoni and ede hwe so come na nim tedwa come o sere come to me say OmanHemaa ne utwa ye pa ne utwa to me say wo mo say may peace and joy accompany you wherever you go, and may kindness light your path today and always as you lead in Nkoranza ManHene. What you say? One more dog, one more hene pie, one more can shasem, a dear who or more and ManHene as soon as you OmanHemaa won't pass. So wishing you a calm day, a clear mind, a heart at peace. May kindness guide your step and peace, joy finds you in a quiet moment. It's Miss Anne says so. One more air can some come. It's Miss Omo say, one more extra asumdre and what to say. Yankopon and no more akumapa. Nina ya da one more eka. Dear go OmanHemaa. And so Nana Piao. May peace wrap round you like a warm blanket, and may your days be fulfilled with greatness. Which means say, I'm saying so you say, may your peace be filled with greatness. Not to say bibia. It means may your share effort be guided by harmony and friendship, and may every heart here feel the strength of unity and goodwill. Now to say. What you say, bibia? Cost one ewo hands. You ever say, you have a minute of their time now.
bibia etimi ayeka doctor kwache yenyina kakra mai Pasha Kwama. Pache ni de kwa so bedi ka da won di a kire ye kakra. Your friend me Dr. George Amwa. Okay. Na Nkoranza here na me free. Okay. Yo me ha me tra ha, me go school ha, e de here na me free. Wow. Sesi a woni me Nkoranza na hyase ni na wie ye de. Wo betimi a kire bibia ni so. Doctor, obi beka na dog de obepe de wa ha ni say awia we. Oh, mikro ahimadi. Eti ye baya eni je so. Ye nyina ye beka bom na ya boa. Okay. Same ya o ye doctor ide. Nana Hema ene OmanHemaa nana baaye. There na wa ye de aboa eye Nkoranza ma especially eye hospital forms no. There na wa ye de aboa. Oh. Edi kan omodi asundwe a friend peace aba na eba ya pom din so a ya wo St. Teresa's ya wo Nkoranza Health Center ya wo Municipal Health Directorate ni nyina omada roma na edi djuma ehwe ya pom din so oba ankra so dia ya wo Patmos Medical Center ya wo makubisu bra wo angutekincha is a home me referee di kakra de wo angutekincha no ni nyina omada roma na Nkoranza ManHemaa sabi ya pom din atoto yi amaye so far no there o sha betima ma wo mo be raise up 100% abema wo mo say mo 90 wow na nani oyema ya hu bibi say ache eti ye nyina no e ni je so na ehia wa wu ni mtawantawa ba ye Nkoranza nkonwasam ti nyame adom na se asundua ba ya da bode na se ye nyina ye ka bom na ya da wodi sesi anana Hema na na sha ase de for next 2 years to come 3 years to come there no more expectation there more expectation me expectation yes say omami enu no be kan bom na omode mpumtuo abaha wo hwe ya pom ha ya baby to say nursing training college ye nya bi o ha ebeboa eti so mbetimi de omani ahwe sa kwan no so na wo hwe bibi tse kua ya Nkoranza ManHemaa ya kua che eso baby aye wa ne wo eti ebra so se ye beda ye sakakra na ya mechanize no ti ye timi de mfidie ne ayi bam na awiabre a nsuo no aija to no ye betimi apompe nsuo na ya bibi tse vegetable farming ne ya ebebo ade puto aba omanyimu asase nya na wo ha what you say eti ye dan sakakra ebebo aye bisu kakra mbo ka dog sesi ayi ebia nana ebia onyaaya oye na nusuadi hu ne OmanHemaa eye wo modu suadi hu but ebia na ensa no de bekọ no eni wo ti de na beka che ankrankra ne aman bra obi a ono so se bibi wom anase bibi oka bia wom de na be se de afi wom so oh de meka ni se anisuadi hu na edo omani so no ankrankra ye free ha ana ankrankra omodo Nkoranza ManHemaa ana omo ayonko fasonko e won Nkoranza ManHemaa mu no amba ki ko mo sase na yaboa na yetima makroi atumpon kitwa bia esha kakra bia ebenya no ye nyina ye be yi aboa ama Nkoranza ManHemaa kuntu akoso medase dog medase e no so medase na busa ti mi se eye Nkoranza health womo so doctor Penipa no so that Nkoranza no say womo hospital wa no say government one no e dey di nkomo no se na na no ba Hema e ba ye bebre no wa ye dey abra Nkoranza ManHemaa titu eye ayaresabia wa nto ma pom den na nanom womo ayade be womo ba womo modern se bibia betimi aye kama e wa ha nse busa ya hu se santin bi eso efi echi e ba ye mpinhwe ne eso ya hwede a ekoso e wo ho no e wo ye chi yetimi se ebi mo de kotoku ne sa yomayoma no e di asa wo ye nim ne ntia ye nim yo fonti yanko na ye kwahwe nkrofo eni ne ntia womo so e ye sa no ti se e kama pa
the area started a balance and another ManHene nibi and I but now the way yenum and my Nkumano almost so I am famude at the bottom dear say dear hima and fair Agana ya mameba ya quartana Febia Edana Message sounds overhead their air so ewa bibia way your mind and I by your ManHene kwa opa ene ni di e de akire mu tino sese ano mo hwera ha what do you say hello apaba bibi abako de ya da yanko panse pacha odi Very Abdulaziz. okay say me da me hu sa santin ya be de unimu pacha ya yefo na de enti na o ma address say Nana fanyina mama sakuli balide then ono na ye nana eto ye nana Nkoranza ManHene eto no safre no say the program emra otu for assign no and then all anti no nti ombra no meja na program nya kama nti we asante ni eba ya nana fanyina mama sakuli bali one ne entourage na esaso a omoban okay mukop afashe bia na mukop program bia mo dress say e kamo ho ana ya happen culture okay so culture so there won't me entontene the program bia be ko bia this is how we dress okay this is how we dress the culture don't me entontene na program so a program kase ti eba o see dressing neat ne dressing culturally ne de ba na better program e tina bia kama obi we bisa say my dress say there by all means northerners munyina mo ya northerners ana asante fa na trifofra oh yeah northerners say na wangara for okay na wangara for na Ghana maimuno wo shay bia wangara for yenchi African tampo ene wenchi nti yene wa ina no ebi eboasefo ebi akintampo fo ene ina ba behemu ase na na kai na basaba kulibali wo aye ne eba program kakaka we ase okay me da se no nche mu a odi ama bibia ni a metwa bel ni e do me da se pa abusia na otimo se ye ane dai OmanHemaa so ana hu no kama na NanHemaa ana otimo se ono so etutu tata ne hu twapa eje wetimo che se Ghana ye traditional system no enya one day we ye wetimo se OmanHemaa ana otimo se wafa na fade kama ni kente no so de ehu twa kasa edemo sonko ne won fe pa ye tina NanHemaa ana hu no se o teta ne cha ma Yeah, ma. Bibi abako de. Me uza santi de. Ono wa mo na now. Oh yeah. Okay. Na me bi sase ManHemaa. Ye friend say na di bia be no di. Oh, your friend Nana Foriwa the first. Okay. In charge and ManHemaa. Okay. But Abu nti yana nane Nana fanyina ma kentampo. Okay. Nti obana de na e share dom de na be boa Nkoranza ManHene ne hema. Okay. Dey be ManHemaa bia ye OmanHene ka ho. ManHene no so ya friend say. Enchira ManHene no. Okay. Enchira ManHene de me be shie kakra. Me be shie kakra because me na me nchira ne Mate. Okay, Enchira ManHene your friend Nana Tabia. Onu ni ana. Na bi we fanyina ma kentampo. Okay. But yana nanu no. Ntina e beja no. Ne beja Nkoranza ManHene no. Okay. Yeah, that's it. My father no so there. My mom 100%. Fepa. Yes,
me da se pan na na busa ti me say baby asante be bodwa no na ya asante fon kwa na ekọ ho ana ya bunu fon kwa na ekọ obia wo ho kwa so ti me ko bi uti me say kintampofo ene ya kan say ye nuanom nordiness ya papa nom nordiness fo bebre na wom nti wo ManHene ana wo ManHemaa ana wo so ho wo wa no ti me say efe kra keke eya ho aho a ede maye ene baby asante won le chese asante wo hoi eyo dom asante yo dom akasa baby asante be pie no dom pa ana epiwa ot se efe pa ye baby wo hono ma anka hu ni sa na so Ghana de obadia obia odo ni bia koye bibia ede di bibia efe bia koye eni odo eni nkabom ewe ye Ghana eni eye ni nkro ebia ewe omaye munu ne next mo say pastors asofo nso hu beble ewom enye ye papa no Muslim from kwa eye nordness from kwa na wa enye bono from kwa na wa enye asante from kwa na wa ne mo ana eba traditions no so a amamre ni amanie beble ene ekoso ha nordness na besa me ka say mu ene mbo mu yoma ya papa no akonfo wa ha beble na wa ha ba mi so ba wo bodua ene sedie beble e wa ha asofo so ewo mu ntoya sante na e ya asofofo sorry ahodo na unsa asofo so ne wo mo sorry ma ana wo mo so mu nyina no aboche nkwa wo mo so ebe mu we Yaa sorry for and I was almost so air tone something come on yeah papa no mass of for and I also almost so munina edu to me say as of for ba malam for ba obia eba bed medical says obia de na nu nyam eba better do mede na chia ma bibia ekoso wano e man the next one we mu free on ma OmanHemaa pombi enso eba na ye be penidin e dia ma hwefo enso e dia amount because munti ene wa ya wa botre se bibia be koso wa ha bia no efsm tv ya be report bibia live not me say I am for
ya ba report bibia e di amamo kama otimu say takra pan takra che ala otimu say abetwa na otimu so OmanHemaa akasa ana e ba no ntino munya abotre ye bepe ni di e di amawe de e ya sorry ana afedo hu say wo mu e chia no mo chia kama ntima so ba so mempe tempo da comment so go comment section o make kan ni nyina e di ama mensuro bibia be che wa adwumia type gu odum question type gu me answer ne kama e de amamo asante akade ni bia nananom omo ofe ye nananom ahemfo ana huno ahemfo no ana huno nyina wo mu twa kama ana
eko akwakotia no mo ape baby atama bibia etimi aye kama ntino Nkoranza HeNe ena hono Nkoranza HeNe ana huni so no so ene na san kunya ana ho mo kama ewo hweno esun anu senso na hemia benso na ebado Kintampo South and I want say one more baby Abusia said I made kind your fellow or Grandpa and the second or no and now or no so a year Kintampo South said I made kind or more and ManHene and then ManHemaa and now who come to say open Pangampa to say the real Nana Taina a year a bench in him will not find a dear let for your Grandpa and Casadia and Takrata by a dinner Nimudia. That's before your Grandpa and Cassa. Trabusia and net dear. I am for never banning in Ano. So yes, TV, ya banned the near by a very continent in a day, a mammoth man pentam, and a woman baby, says to Yaa Sarpomaa, Anna, Ubehuno, Ewa Hansino.
and no data Sakura Kona Pepi, na Santona Sambla, or Brimpon, and me out Tosso Menu, announcement on so, and then not sound Konya, and I about to say, Bibia, it's me out to solve Brimpon Cassa, Kintampo, I can't hear, no, oh, in Takachano.
Nkoranza you OmanHemaa and OmanHemaa and Nkoranza Children's Park. It's the American campus school. Tinaso sound of fire back home. Aha, Santana Banco. Yana OmanHemaa Funipi and their bano. Yaba penny and the baby are free and need to be our home. Ninano, Yabamu, near their bread here for the heart is Santana Banade. Yea, Yana OmanHemaa school and Yana OmanHemaa and I have
Now, who said, what's the most say? I say, Ansana Baffoe Ababedru, Nkoranza ManHene, I feel sad about bedroom. You said, OmanHemaa, and so I'm passed over. About him also never know, about him never know, or him a fair friend never know, or Kuma Sarpomaa, or bad you name for no. OmanHemaa Ntoni abusia
Obian Nasamaya Damwasi. Obian Nasamaya Yadamwasi. What the accreditation and drinking or no? OmanHemaa or OmanHemaa Nase, Mama Pamu now of what so young free Madiano Asi. OmanHemaa or OmanHemaa by Diana. I know support.